Kadokawe kaching hon kat news kilang rat do anabang puang pia phansitami pini adaba birta long pen cardon ang pajrik lo cardon tangte pini adaba birta ang ton pen arjuik tha Kidam tang pai nipai isiarni Karbi Anglong Autonomous Council Akimi Conference Holalong CEM pen awareness camping for equality education pu kang puponapi di puang kang breakdown high school along kahumri kapidoponapi pu thought Haraghat educational block angkang long troxy high school along ta EM Richard Togbipen kahumri padodam Karbi Anglong along Mason Kachari Anathu Kapaching Thurji pu Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen EM Richard Togbiatum Kamat Hapona Tengpen pai nipai isiarni Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen awareness camping for quality education pu ajaimek Karbi Anglong Autonomous Council Akimi a conference holalong ingpu bongsi pai nipai grade roxiarni Karbi Anglong Autonomous Council Education in Charge EM Richard Togbipen di puangkang breakdown high school along kahumri kapedoponapi puthot Haraghat educational block angkang along Roxy High School, Okereng Higher Secondary School, Borbil High School, Haraghat High School, Belogori LP School, Belogori High School, Lapen Adarsa Vidyalaya Sangathan, Dokmukalong ta kahumri padodam. Long Tropsy School along Humri dampen Okereng Higher Secondary School along Kidamtang HSR Siasat lang along ki unduna phai kavedajo EM pen mon ki wangji HSR Siasat lang along Mesen ang thek kilong Japan Okereng Higher Secondary School athan bang atum pen chingki chingwai teka Karbi Lamet Amei Hanjang Langso Aru Asa Hemalong pai nipai Great Roxiarni Arni Tili Plia Por Malom Lamet Kuru Karlitang Bonglong Terang Aphan Ingkoyang Deng Karliarni Man Peng Pen Kachiki Mopona Birta Nangle Karbi Lamet Amei Nihang Don Seri Longri Amei Pen Kachipoter Pipona Long Hanjang Langso Karbi Lamet Amei Aru Atom Pen Cherap Chito Dunsi Kachiki Moasai Dengpon Sarat Chandra Bepen Kachipahim Pupona Maya Long Maike Phalam The Sampri Kimi Phangcho Pensi Jaipo Maya Long Ben Sing Timung Kang Therbe Deben Rongpi Longbi Ingti Laben Rup Sing Rongpi Pen Chenglok Kithi Kiringa Tomta Chetong Rusi RDP2 Hanjang Lang Swaro Karbi Lamet Ameya Bidi Sarpen Kachiki Moja Poninsi Bangpu Bang Piatonta Melur Pen Chiki Modunriti Lamet Kuru Karlitang Bonglong Terang Akaya Lamo Kachathan Padoponsi Mai Mesen Pen Pachutpong Siya ko ang siya ni nang pinagkakaroon ang siya kong ipinili surat ipikuan siya ningang parik tan kinang parik surat ang siya lam ke pecana ang ki pecana ang lamere pecana tong pecana uni tu iklem de damo Tiku gabi na iti mga binigang tayo na ilang ano na yo lahir yo may ipagdi Ilitong rat nong ria mai lapen ano amay atum kedeng kong isi cikimu amay padu ponang polong keceng sia sayang deng non ceng ponik lunan apot si kadu gabi kecetong kithi kiding lamet lam chong ching hon lakan pars tame Karbi Lamet amai apan ansu se Karbi akai alamet alam chong lapen lamaki tangchunan udet klem kapoi aban tin asongja lapen klem bangku laki kumdoan lasi bini keceng sia sayang deng labang ke cikimu amai glo apot si labang so cikimu amai ilitung pan ke Japon linji laki ilitung malo kisar do alang kisar pensing timu alang li bangke Karbi Lamet amai hanya lang suaru alang birisan lasi alang lihin penle pini labang so Karbi Lamet Ame Tiripi Ame Pen Karbi Lamet Ame Aro Arim ke do anta Lamet Kuru Karlitang Bonglong Terang Karliarni Cikimoponang Cipuateng Pen Dhansari Karbi Lamet Ame Aro Atum Penta Ingdeng Ingkoy
Lamet Guru Kalitang Bonglong Terang Kaliarni Birla Samsung Singh Ingti Memorial LP School alongta kachiki mo jaimek padupon Jaimek kateng pen Lamet Guru Kechengsi Kalitang Bonglong Terang aphan Dhansari Karbi Lamet Ame aro Ame Phupen Milur ke kai kapidupon aphi kaddo kawe thur pet pen chikimopon Lasopi Dhansari Karbi Lamet Ame aro Ame Phu Philipson Bepen Mayason Paman Ponsi Dihen Rimbang Daniel Bepen Lamet Guru Kalitang Bonglong Terang Akayalamu Charlie Auso Maratuma Phan Thanpon Kalitang Bonglong Terang ke Methang Jung Pen Karbia Kitab Ketok Jengabang Lapenalang li Akayalong ko PPC ke claim kedama Tok Jira Lopen Charlie Auso Maratuma Phan Thanpon Kalitang Bonglong Terang Akayalamu Thandet Pen Charlie Auso Maratum Kalitang Bonglong Terang Akayalamu Puthak Karju Kitak Sitame Paduponsi Charlie Auso Maratum Pen Tame Thakdun Pen Bangke Thomatum Nong E Chipalong Dun Kalitang Bonglong Terang Kaliarni Kachiki Moa Jaimekalong Dhansari Karbi Lamet Ame aro Megajin Chunbang Klang Clear Terom Samsung Singh Ingti Memorial LP School Headmistress Lapen Claim Bang Pu Bang Phi Anparta Hadak Han Bang Kituan Charlie Auso Maratum Chetodunsi Mesen Pen Pachunpon An oral master, folklorist among the Karbi tribe. For others, a storyteller, but he is somewhat greater than that. One recognized him as a great leader, a traveler, poet, researcher. He was born in a place called Tokolangsou. Tokolangsou day, I'm going to take a thing to look at. Surrounding the majestic. Komentus yang nanti akan punah. 1909. Non malam sopora phan Birta Mo Ington Iksena আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক Kanj Juice. Madam, aprang si kadogowe Karbi Anglong ada Tuhan isi Birta kami Nilimen longsonin jai lapen el sabtu nilang mari Tuhan najuniri bangla pulo nili asabtu kulat cingku adim kulat amen ke ingjai hotel masinal itu kan isi hini Birta kami do harso Birta bangke number 1 bangke truck driver teman ans tame anam made ador kijun pensi ok ans tame pacopono ko ador lake ok an pensi harusi ajat ole tuisan harus pensi copono ko lapen ala driver pustami jas tame da RC number bansa tikang nam pol pen kopia bus driver kopia auto mehente da amen tikang nam pol pen te harusi ok ans tame copono ko lapen atake copono ji athanga bangalalo ka ok doji lang ok doji ore lang ok ka ok ek ok ore karbihan an kopi ma gacho ke labangke dolablo suppose karnu bahaji kalangdang kang moy head labane dolablo nang humri ikha tapen ako nang system nang visit ikha kardong Dihenamo Pit Puthot Birta Long Wang Twig Long Puchim Football Club ahin pen patra pipongsi suri hinira ingkora hinia ningkana farman Kechengsi Kalitang Erdang Tokbi Memorial Football Tournament bothungaji lokso tokbi pathuak lamalong kapitopona Birta Kat News asahemalong Birta napalagi Kechengsi ni kapathu pona teranatum lake Nokbe FC lapen Chirinti FC atumang bongsi kapathu cepatepon Kapatu ke tek serajok hin natarana tumta kapatu bo mapora hut anke gol hininiansi cethapon chot ke hai kere mang the kapati ni thujia phanpura apithu tie breaker ki tour pensi nokbe fc atum ke chengsiar ni kapatu chepahai ponlong ke chengsi Kalitang Erdang Tokbi Memorial Football Tournament kapedo ponalo Karbi Anglong Autonomous Council EM Rites inghi Denarong Town Committee Chairman Prodip Ingti Den Singh Terang Puchim Football Club Amepu Bhakto Hanse Lapen Kongchun Bang Tarunson Milik Pen Chenglok
kapatua ning kehang abang kubang piatum cetong donsi RDP dun. Hujan football to club yang sini itu naso turnamen bang patun pon petir pi pon lo lapente insam jen pen si jun pon lo aba games tame lapente pini na cetong dun alhi sarpo aman pen cetong dun naga KCC KAAC EM retesting hi alang li phansin pen tame na chup hadun na cetong dun lo te kwana te rang do kado ka bebe non mat kenil itu melong 17 atirangan ban nang lidu peneng to biceng lang mala bang sofil lo peneng si first la let erdang ti erdang tok di memorial la peneng tournament ke pini si first lang te muarni ka prek ba ningkan ka prek ta ko pinni ka matha pondo lang ma la si nili to mange matha pon bang ke dolo la si nili to make la suamen pen make ningkan thom pachok di pusi nili to bang kicing mai long stani padopo la football pe na ka prek ko pilo ke bipon ji ka kimang do lang ma mane non nitu makimang dolang la bang ke cricket stamen nitu bipon ji pusi matha bang sofil long se bipon po la so pilong masih nitu bang cengkun tri pusi matha pon Ladak itu loksoga playground along loksorong playground along football match ini KCMC kapatulo sekarang pun kapatulo lasila bang so kapatu abang nok di football club dan Trinity football club atau mansipat supon lo di labang so football competition mate turnamen TV pon mangke karlikang erdang tok di alang li men tensi di pon lo si alang li inut ladak lokso arong asa alang li football kapatu aning kahang apen ing samjin pen si football kapatu alang li kai hut ariso weda hut tame alang li kapatu te bangku si alang li pan cikimu pen si langsung football turnamen di pon si pini kapatu langsung pining match puku nok be team apen cheering team football team atung lang litum samjin pen so football match opening match pacun kontek patku captain apen players tum hancurusi ini amsi lam teknik kontek turun than ni mangka turun inut turun bang than Tante pinya dapat biota bang ke lapang si kanton iklo 2 me thak me kurang thu